Nga ai kublay pi we baro ki balay wan hakan ni ka step ka bakmen ban ka ba job ya pi baro we tingin ya sedang ya kini ka program ban pelaj ya kini ka jingwai bat ka music video bakar pang ko China pai ban ai nam ni most reverend Archbishop Dominic Jana bangkwai hatwan play ti ban sedang ya kini ka program ni ka pa di Father Julius be in one ban sedang dah kecing dua sedang. So ayah, agak kita umpa rukun dan muslim rukun. Amin. Kecing ini, dah kecing jumpa saposlah cikal dia. Kecing pernah kecing sarong jumi. Nahi lagi dengan kuat sarong. Ya. Baik tangan yang kadang pernah jumpa Yesus Kristus. Daun layap sana kepercayaan yang ban mengapat yang percaya. Kementan yang yo eka ketien lamprang bat kecing bediang snobha dari Father Pascal Lindo I parish priest. Ngai kublay piwe. Most Reverend Victor Lindo, Archbishop Wijungi, Iklam Community for the Provincial Leader Nakari Retreat Joki Hadar Ray Ilapolai Por Kubleshgon, you graced the occasion, Batsisha Nagabanta, Archbishop Dominic Jala, Pimla Manong Pium M. The Natharai, the Archbishop Usa Jaumat Bening, the Kubleshgon for the Michael Magri. Ngai kublay kerpang ngat neng burom ya kibahiye ke Sam Jong Archbishop. Omde ta makisya anre kilai simentalang. Ngai kublay baro kamtam kibashipara bat Archbishop kibabdan nero ya ki persa bagi barit ni persarit persahe doblen kerku kerdo yepi. Ngai kublay kerpang ya ngat neng burom kerpang ya ki arjes. Sisya ngidon ni ya ba Desmond Sun Blen kerku kerdo ipi, boleh sebut macam yang kiwe pat, kiwe day harbi day berkat video, kiba renaldi kamlawan don, bad ya bar koi kibala don hakaring bentar. Ti kade kekam, kade hi kajin persat musim jung blay, labanong. Ya keba hakaring dap sistem baro kila laya saya kisah kipong hakaban penan buram ya Archbishop Wijungi. Andre ngapan om lada baro ki ngele no hakas jindap sistem hak jindap arsnem jindap dapai sistem dan syukur no bale ti ngala berkat hi ba bangayok inspiration abang ape yo tu ding ya ke ba kerteng impat tip gini ke scientist ki om ba nda ulang sei ki sok ti sates lai banyo ya kariang nim dan reng isu ai nickname ding China ne China pai ti kabele bang ikot barit ba he badeng yano ikot ro ki jo bariang tunta ti ngim smuper bad kawai ke ba ketika ke musim junga golong kumba tho ha ki ruai mo ba uyeng hantu ndai nakabenta kay Henry banyang sakhi yang kamak rau jong missionary juni. Pi, kumbaga yang mana ba kaya sakhi ya ka jin trai sidom jong missionary juni. Nong kaya ulum tengkom ki Salvatorian. Hari ki Salesian ki wan bat ki develop akan ne ban kamtam kani kaya mana ba. Bat ya umdai takata Henry ki thung ki kubang no kajin thung ya kalang ka bekerja bersih. Pi, ya kata kaji roy juga ISDSS kebalong menta kedai nak kenal juga di missionary. Kiai bayan menta, lada kedai kiai menembak, lada tudi. Kadai tang kiai kata kesian bahwa kam cukup lay, kam bakrau cukup lay, kina roy hadukan ni. Ya kebang imlak kendarwai, imlak kendah semua ibu. Tapi nak daw kapan ketik ingat bakundu bangan om ba kadai sisya kajin witness ya ka ba
kijing trash dom jogi missionary bad ya kaba akibat thong yu uti bagi bala thong buat ki ai baro ya kaba ngi kum ki long tien manta ngemla klem da kertian dien ni kata kano ka sen runiam kepada manang roy kede ban kertian dien ya ki karisem jong unong seng jo kata ka seng dan bon ki seng ki telot no ki yam no ro nakadao ba ki klep no ya ka karisem ya ka dynamism jo ki nong seng i tika kebalang jingir atrai lagi di ban roy susu kale kay begin beteng ya kita ki baro ten rei kawe pat kalong ba ki jing kinwan kum ka whirlwind pi kijing kemadon kadai ses klek ndo pun kirukam kemudian se uyek marway menta kiwe bagi ding kim don show te satar lu kata tingin kemudian ngin sim luksa lalu de mengilong ko satar ban yang sakhi yo play ban sakri pi kam tamu de udik se u sakri yang itu ki creeping plants itu ki tapi habis lagi video kuno ki puro usai purana teh kajing kam kujungi ni don kam siapa ki wekin wan cengi ki porangi kin yo aji mentoy nangi kata kalau kajing tu baka kwa ban ai kubor lembaga ni ka jingruai lembaga ni ka script bang ai te ban syakri gidom sange ban syakri nama gidom jinge ki sawan cibon den reng ni ban syakri bat kawe susu ka pendong nga long ban perkhat ba kumno no ding ulai donam tu ban hasda ngajing tab jo archbishop pi tingawang is it chance or heavenly plan kade gaji blak thu do play do besdan ba une uding un ka sangeu ya ngajing tab jo archbishop hatu kamlong ke bolong ke ban perkhat ingi ba une uding usko bahate yo archbishop ungka un shit uka sangeu ya kaba mga mapiro ngitray de kumno ngin ban shim ki ba archbishop yen ya ki legacy ba mo yen ban wong ne bolune udin wala da hoy ulong bejrong kata khapalat karnian beliya kay mane ba reng ong pe sini wat sarong mo nomor ku no syara jingi pe mantawat ya tu ya piru hisien dan saot te kata kalau menjemut ba patkan mawingi bagai jingim jungi yang kadang perthei kadai tangsipor ngalaman kredang ni mantan mereka sewat kepor ha kebangan nak syuban kren but hatu kai ke ba ni kle kilong ki ba mento jadi ni om ba kai ke ba archbishop udan ni but ya kata kajing snoret cukup tengok ini ding pension ni wala de main jerok ni pe wal matia tu po de ri krau ri tia po hatrai cumi tina kene kada ngi ber ko ngin de ben basarok lagi krau kan ngi kiu hadu kan ba ngin som thu ba ngi de ben hong da kajing snoret ha kajing long jungi but kamtam kinuksa jumar bishop jala kini berlong kabor ta jungi pagniai saprang kinuksa jogi jing lerit jogi jing penyadai bagi wei bat jogi jing stan ki syamhang ki kun kamlut ki sang ki pom na gabanta ka borom jumlei ong ba kumba meu de bidan tu ngaru ngakwa bandona senda jong archbishop de mening jana ba ngan yen na gabanta ki value subamu yen dia kata kalau ka script bat ngas ngomong adu kata-kata yai badu sebanus kasentiu ibalalik duai laisin hagitin tep jong archbishop ban syahid spa di kan kasur badi ka ba laborente lapan phashu dai one of the greatest kasi artist Badesman ya kebagi sungguh pi Badesman pi lapan omno la pi la pen yang tu mau ba ngila sim tu pi la shrong ban kadur cuma archbishop demi jalan hi berkunjung ki artis Ladeu Augustine hawi de berka music de ha recording but ha ka be de mo
hakan ko benta ti takaway syo kan syom aku apan om ba kanai ke jingle ke jingi kan long kan benta ke burom jumble kalau ngapa ke jing sedang nam taki way per project baki ki gisap ko mangidon ki debat long kan benta ke burom jumble Italian sing idon Venesia chano idon thank you so much for what you are. We thank God for you and hari jupor kam tam nam ta may ba bahanya pi may pi bahaya ngesem baro benar ni ngapa wan om place record bagane kejing adum lang jung ni mentaru kadai kejing anu ai jam play na ka benta ka promotion ba I Bridget workshop idang shu enjoy hai hakini ki panai hi wala dia ya ka ba atrai kam dei ba bakla ladangi thapti kan mau wat lada pi jrong palat katedral ya pi sien and pol te tapi kyu chano ro iso thu sha bi nong ki basnoret ban ngikit bak yang pi Bridget kum ka Deputy Commissioner of Disabilities. See, it's a great post and yang itu ikut kejap ikuti matla mat pay kau dekai. Try you have the heart for that. Please live pidai ka aset jom kabalang ya kaba ngi penceluri pi ba bisa le kata tu boleh kerbu kedoi pi. Just as you say nga ai ku play pi baro klam na klet ya ki khna badon ban ngang di ki ba menimet chimet ki la sa je ke dega marmat tak pum magi nak snai ke tempat toilets te ngai ku play ki khna bar ko je poi pada but ki habador gono program ki baki ki degi soldiers mo benak mat tu boleh kerbu kedoi pi but saya sih nakit bokit biang angi don yo pada biji rekan bagi tulis ibon pada biji syam ni pada semua pada biang di tulis ibon you bila you make it pada ngaji ibon kam kejupi saya sih naik play way tu boleh berku kerja tu beri semua berapa pemiat di baru Kuleshi bon ya pi pada Pascal Windo tiam katu shisha ka long ka jing penshai jimut chipang katu ka jing ruai bat ni kermen baling bagane ka jing ruai kan kata ya bon ki men siam bat kan kring ni ki bakin na asya ban shakri bat ban train ka benta ka burong le timenta ban ni ya chipang bangin yo da ka jing kren na ki bahayeng bahasem jani Archbishop Dominic Jala iba Orester Jala kalau sisa keburung yang belai, hak bangala banyak ulang hari, hak kapor, banyak pelat yang ini kesem juroi. Kayang kesem kadap nak kajing snow tenan hari kat kaju kapor, kadap nak kajing snow si, kalau bah tak ada mentahi hidang, ya besi ya i banding jongi. Pat kapal pat kawakan kalau bah lima benuksa kecil jung i kelap en shiny scene yaki babun ki wepan bakin le borom i hari step shopan senang yang keren apa ban ai sat kawai ka rikan khot poetry na o mulung satham ka bakin gian kan kala ka ba om kindit katna ka khain hangta krishnam kasmi dei archbishop ken kibriyo baro ki ek kadang kadau bamangi barok yan hang ni batklem kata kadau nginum lang banyadan lang dia banyadan lang ha ni kapor kadau kalau ba beli rasimno yang Archbishop Dominic Jala mentala Arsenal but hakini ki Arsenal gejnya nanti kayang kesan hi kadang dam ya ta gejung thindi ke bagi Archbishop ya ino namar ikhlami okren iki bahiyeng hasam watchkin dia lu shabin len
บัดนี้คำมุดเรื่องรู้ว่าอินนิภายนอกชาลากันรันเฮนรีกักตีนุเบลย์ก็อมนักชิติจงพอลส์อัปสตอลชากีโรมันก็อมดังนี้อิมนี่อิมฮูทรายบาลาดังนี้ยัมนี่ยัมฮูทรายดังนี้อิมนี่ยัมนี่ลองวิจงฮูทรายแต่ฮันนี่ก็พอลส์กันอมบางงี้อีลองกิบริวกิบัตรัดกิบวนกิเลียมบางงี้กิบริวกิจงานอินทีนี่ดับตั้งนี่ดังนี้จึงดูน่าสุดาเห็นไรอยากไอ้กับบางงี้เล่นี่ไอ้กิบรมชาวอุบลัยบัดอุบลัยอุทิบบุญเป็นเบ็ดเป็นเบียงอยากกินน้ำกำจังอีบารอเพราะว่านี่ละสักคนสเปชิปอลฮับอีบิชอปเดลันกับไอ้ใจซีสละสักคนสเปชิปอลเห็นไรอุบลัยปัดละจีบุจลีปัดโดนน้องอิขมัดยาอีบิชอปวิกเตอร์บัดนี้สแคมไปบิชอปวิกเตอร์นังละบันคิดyang tak lingkor ke bakiaบัดอินyalamปัดyangไอ้ใจซีสบัดyang kira ngat syakata keburom jung play hal ni keporo ai ke jung play yang ke yeng asem jung ikong Venetia yang Warsham Production in collaboration with the Cathedral Parish ya i Father Pascal Lindo ibadai ubrio Father bala snaya tu lyrics bat kilang shisha ki kintin ki berakit jingmot hadu kata-kata haba ngam jeliu ya ki lyrics kan bro i ai songu shisha ya i Desmondson ya i kpajing Venetia i kmejing Venetia dei lingba jong phi hi ba insayo i Venetia i balong i kai nomorwai i ba pen sem baru i ba Augustine kublai shibu namda kali ka borong jong phi ba phi ai how new chana pain tau dieng bang i pek hang tai baring jingmot pat yeshibun ki pamangi larang isam i dirwai insayo snow te kublai shibu e phi namata kali ka borong ba phi ai ya i Archbishop baru ya ka Archdiocese but ya ki lingdo soblai ki babon te ngai khberu ya i Bishop Victor badan pangkat bang bani ne Paul i Father Provincial Paul Lincoln Ufra Makri ai sister but ki pat ki pada ki badan lang ni Paul but ki baheng asam ki badan lang ni Paul bangin pelat ya kini jenwai ka bani nak ka buram jeng ublai sejrong te tang kini ki kintin ai khblai ki yang asam ai khblai phi baro ki blai dan lang ha kani ka pol ban sakhi ya kani ka jing pelat ya kani ka jing rawai jong Warsham Productions in collaboration with the Mary Health Cathedral of Mary Health Christian haring kal lang jing dan lang jing bahing asam jong i kong jong i Venetia ba jong i para ba tang ni kintin khlesh Kublai shibun ba Orester jala igiti ki kentian ki jongpi pementang nya chiprang shakani ke jing pinkup buram ya ki bala don bentah kani ke jing raja ke video tingi khot samhaya i mai asinta Mary Warsham be in one hanbia bagin ai ki jing sumba mentangi khot samhaya i Archbishop Victor Lindo be in one hakaran san Cathedral Parish like Mukrashiblong but ka Warsham Production kipin pao ya ka jingsno mo ya pi Archbishop Victor Lindo na ka pinta ka jingpin shlor jampi ban pin don buram ya Archbishop Dominic Jala ha ka jingling ko snem ba ar ka jingklat no jang i lingba ka jingruai ko China pain Father Pascal Lindo si Father Julius Kurba saya Father Felix Linkoy Makri
Nyok minta si Father Richard Majau. And may Kots Maharui Sister Anita, may magnihan sa. Dapat ikerpadi Archbishop Victor Lindo, bain penana kebetulan Rocky artis. Ningkong ikod ya ime Asunta Mary Washam bain one ban pediang semobha ikani kecing ay. Ikod sa ikibahin bahasang iwe ba in one shim yakani kecing pediang semobha nakayeng kasemjang i Archbishop Dominic Jala. Nikod semobha si iba Desmond. Nikosumpai iba Augustine Kurba, iba Shempang Tham, ya Venetia Kewasham, ya iba Nimaldeji Harbani. Ya iba Shai Kharid, but ya iba Silvanus Carcentiu. Yang music video dari Most Reverend Archbishop Victor Lindo. Ngadon ni Jingai Barit bahan Thai Bridget. Kuka token of love and appreciation for encouraging all of us, and especially for masak mawi kini kijing ka promotion which be so power citrong and Archbishop sa ai.
Piruan kan mau pateng pakai
kalong shisha ka jingroi me pala kata jori ngaru kumjuk mentan shisam kuble shi pun kuble padar ban shisha ngimna ban klep ye Archbishop Dominic jala igi kam ki jam ki bailale ki bailakta ye babun ki mensim dia minta pani kerpadi i Reverend Archbishop Victor Lindo be in one eye she can deal kindiana Kublai ia pibaro Kublai kentame para Pascal menolong ini program ai Kublai provincia perbolongan permakri para Julius Biji Jongi para Felix Sister Anita Kublai pi bayi asam baro pada nani Kublai hamdame ya Venesia dengan jirwa Jongi Bentar penjauh mat di barohi. Hakapor pengen apa yang hanya celong asnesis, nengkau yang ala lech kalau jetap tu Archbishop. Dengan suat nor guna kacing ngau menung ye, ngau ngadi berkelai kalau jetap. Tetapi kacing pancing Vietnam kibayin, makiyor yang leh badan kamu, leh sebut, berkelai mah buat benda internet mah. Balai ke kuai ke tak bagai itu. Nomor ba, kaji kedua berkadu jangan bagi kalau pelaba. Di orang yang hilang siapa Amerika. Ngau yang ngamla Malay nomor ba, ngadon program siapa Germany, program jangan harus stay gamba. Sebenarnya itu nahi. Dikubta man kesini yang ialah yang asbut kijaga po Itali kapag 4 Julai menurut. Seplai nama wapor balik po ketu kajaga kami Maria Korenti berkuat kay manager ka. Bakasin penengkong hibai maong yang tinggi lek duai tai. Musit kapong nengkong mengai toy ni lek duai. Rega ni kapor pat di mai bong yang lek duai. Ni syong ta. Sipor yang tangi seleng Bamja restoran tetel. Nang ta sebut kecilikai cumu yang bat try na prem chong pi barot kamlong perlok hi mengai marwei nado sunam arjani wei la trai badi yang ni por chen long trai bari teng ini channel style nang ta penderu hadin pandero dalam trai tu noi pa yang ngasih gendong aku abli masih gendong yang ham trai aku lagi keraan yang mana ba sekolah ini mah lagi cinggung macam ini hari ketuk tempor pat lalap sedang benar menlom shop jangkaan noston pendam melodi dengan cik suret jumlah layak letih apa kan cinggi akan nongpor dan por pangangat cinggi aru akan yang ke finance cenungan pai sebutnya kumpa berapa hiru kemat save kita kasih situation semua ini nang tahu apa yang kita coba itu cenungan pai dan kupor yang gini benar jelang siapa akar kalah yang di pulau nak coba yang kapsuk paling di cerai kalau timur harus kamu pelong yang tan man benar mengaku berbuat di siapa mah hanong stone hajawai mentar hang ni merepoi pelong jelang yang ni teo wan baru bishop ke mana ni mereka ke bishop non siur wan dia nama kata seduai dalam bagian yang baik kamu kejam. Dengan orang keren pun nama kata sebagai program support jawai dan nama kata I Kublai sejasin ya Indonesia ini pagi bah rangu setanat but Kublai pi Kublai untuk kudai baru Kublai ya Archbishop ya kata kecing Thai bom cekut ini saya dalam nak benda jangi baru. Kau try tu ahli kecing Thai bom cekut. In Thai kecing sok Kublai pi baru. Kublai Shibun Archbishop Victor Lindo itu kikentian dimentapan min poin no saka jing kren bangkandu but jing I Kublai jang naka yengkasem in yot na I Bridget Worship. Mengkong
semua yang boleh cakap perang, tapi keski, kalau ai keski kalau komen sisa, kalau lagu cunduai, bagi ke baru kenyat bed, nama ke bagi nilai nama tak kaburam cundu, nama tak keting serong macam ini macam ni. Lihat si kita nak bawa workshop production, mo hendai kamu dah kita keting penpau, tak workshop production, hendai nak dawa, kayak kesem macam ni, idan keting ikut kerpang bahaya ini, bisa nadu aku bilang kenapa ha. Dia nadu bang seni ketika workshop kepada for fabrication of artificial limbs. Mai bagi ngatai bisa jadi dalam parish place of Kopor. Mai ru iba dan kadang-kadang semua kadang very close attachment ha, but kaya kesem jadi. Dia mereka kata hadian bagi Venetia ila yo menulis ke album menengkong Bishop hiba kuah hiba release ila mga hiba release haka tuga procession ba aja hatsau dia na dia nak taruh saya encourage bagi banang continue show ban ruai na ka buram chokle ba inang la ba release show si pun kiti ruai dia ni akti sha si bio sha bin lek sha room di idang yang ba ibeni deki kentahi ini dang dan kini citmu ba ni la don ka jinwai ba second album kami akan release mungkin tidak komen hai om tanggal 16 saya discusskan saya berkat di Husi kamu cukup boleh kaba ngemla dari Iban bekerja no untuk baik klano dia kalau langsung tadi andai nama kerja dia cumi kaba ketang hai ini tengah semua ba every time kaba ni buku cunduai Iwan be kerja ni angin semua hi bayi laklat dia ngasu kata kerja dan cumi kan don be hani dia ngasu hatu kopor ba kumnuhi the father pastor yo ketika kecing ruai mo yo masuk kuai event ben ruai tie nang lap khat ani ngasu ketika kaman ko jong play kecing ye ke jong play nama bang idan kami siam hi kami pa ai buram ye archbishop hakun kam kam pang na yen kesam tie la shna an kam so ta ba kolong ba imei iba I full support and yong yakani hi tie nam the archbishop ngan ngan bulut manga tie like tapi nilo nasional ba tidak begini dia semua kerpang nam tahu boleh nam tinggi punya kalau ada ni kasih kalau kemennya pada kau mengilapnya dan nam moh kini kapol dia kajin boleh berkerpang dia di nengkong ye archbishop lu iba like orang nang ani tu perhat ni nang thare panggil dia ada suri sapo kamera cong father tu ilek lende iba tu yang ba badi batasman nunta abang ikwa an kunan buram ya archbishop kadi belong ba kham kerpang dia dia nang ta jadi pada Michael Magri ni di way belong ko hamben jongi kaya kasem ka ba sugar bhai veni hakanika nam ta kanika jiwa chana pai ru yo ya kanika balik coverage ni program ru yo man pha ki jonga ka ba no bang cover kanika program and then jingi ka ba ila ka ba buat bahang abang iyo ka support ka inspiration ni kamta na tay Venetia Publishment Father nga ano mga man manitlet ka jing ke jong ibadah semensun ya ka jing hakapor ba yasa ka di jong ibado ila wai yo ngamla mo ipara yo to pasang ti yo mi ipara nga ngamli musician henry yo ay nung ta ngammi da kuno jong henry ile dwai license ublay haka jing ka jong archbishop hadin yo o mayo sur dia isa funny ba das man sawan dia ba das man ang tai lashin la polish bhai di jwa jungi la penne e mohon no le ke jing ye ti bakar bang jungi ti o mai ngadon kor be la palong ru pun kam ha da fm hinde yam ba ye sam jungi be Venetia ila la population pun ma ifi tenam tai ba kasin kor ba nang ta music pasun tak man paham nantan na ka benta ka jing ai kor ba jungi kam tam ram tai ba ban sham hang kham nam ta ka music audio recording mo ka ba im ju pong em man ko buat anytime any moment ka bagi nan kam nam tegi Venetia in bachong em publish pun ma efi ti ublem ko kui piba na kajing ublem ka pangri iba renaldi kharbani ba iba shai khare ru kimnan hani bele ke video betul ka video baki le ide iba renaldi ba nang stai ti lap lai pona ko nang stai ti kajing ublem ka pangeki ngathrai nam tai ba ru ngadam kami banai iba service kasentiu mo nam ta bitik pechto joti khon janga ikon juni
Beni nang primitive sleep man musling di ulay people ta nakabanta iba Andronicus Glenn ba Arius Yopnyo wat itu ki parlok banam ta kini ki media nakabanta Batisi channel ka Batisi TV dan Bosco Media Network D7 Batsaskam nakabanta kini kan coverage ng programa pila anak nasi nakabanta iba Raju Shonglapur iba akret supportnya nakabanta ki parlo parfai ki bahaya masam na demi ki men para jongan ki bom chukantai la dam support lang ki bala ai men manasiam bat pisawat pilai na bang sidongi ti ejik ka pang na jongi ti nakulay dam ti para jongan ki bakal pang ki ma fa ngama ang kolor parfai para lo kita ki bagi ki bang na kabang flash ban mai ki ina yin bagi ki encourage ni na lakon blessing ko ni fi baba nakabanta ni ka sound system nam ta baro kai chanda di fara pastel na try ka nomlong ni blessing father sa siya badam ta jodo na dengan klet kali ko por mo yo dan menu na kalian yung amma bangat man kenapa ni ko kita para ko ya ke shi bo ni Benta ke program kalawan siya bakun bacawan pen ko dia kini ke program ni kepada i Father Richard Majau be in ai ke jing twai pen kun Nakabanta kini gikam ki bakraw ki pemele kendara pada mujuni nyanyo ibe ko banda nakabanta i Archbishop Dominic Jala bangkwa hi jong play kendara ni scan bam i ladang kendara apa neng nanti ya cyber board nakabanta juni ai kendara i ya ke jinjat hai bam jukun pato ai bin ya sai nakabanta ka balang panam ta diocese ni doi ru nam ta ki ba ye ki basam ki dan kat bani ya ki board nang ku kendara ki bagadu besar ko ba ka juni kelong berbor ke board nakabanta ki ye ngasam Kurku mi play try kendaan ye Venetia ki belar wai so temat ye ni kecil wai anta kurku kendaan ki kimi ki pa ki balong ki nong Krishan ki beskem kurku kendaan ki ba ye ki basam ye ki perlu berjor paro ki belar tentang kendaan banwan bandemi ye ke kecil wai ke basko temat kendaan ban kenau ye Archbishop jumi nang kurku mi play try kendaan ki fra pascal ki belar Krishan ye ke kecil wai ko kendaan belar lam di kendaan nang kurku kendaan ye Archbishop jumi kurku kendaan ikiling do jumi ikiru yang jumi kurku kendaan ini ibe ki badan mentah kenika ski nak mentah kenika ski ai kendaan bakapuram kanya berworship bagi jikur publik jumi kinyai sa berworship kat ni pan ki bro bing pa pres utrai jumi ngin ke pat ya kecil sa ki jong kamera tasty ni yang lang ni ya pedre apo mejeda jora ko publik wa ta ji pa just nei to pai no bon ki sir ko tasty dal bro pa ko kapuram ho pa do ko bedhau men si ko utrai non ring kan be pi play non bor bro ko pa do ko bat si ko kun ko ipi amen please